ka zo na chu hei hi ni tun lai hian rirulam hrisel na mental health apoi mo ema hemi lama hian engtin nge tan la ila thai ti hello ne miss kan sha cheu angin tun lai a hani ha kan le na sa ema heng hi malak na le kaima ni mizote changkan na kan pan na ani ka ti boka alom ka ti ema ma sengin he aya na sa hianin ke ni mizote hianin ma kan la la thei ani ti hi sha ila chumi ti thei tu chwanin in rin tok na mimal tinin nei bok ila chwanin mental awareness hi tunai mai ang mutswa anilaw ti hi shethar ila cha ka ti ema mitam takin anron neya longai poi mo sakhi kan ha ani a miti ni kan mo phurna ani ti hi shethar ila cha ka ti kalome Lal herli ani kan no ve tuna chuan miss contestant number 4 si min tham moi third semester Hello, ikaw ka black ka favorite color na ikaw ka boy kitulog ka. Ignore ka po. Chuan kaso na po so le kabu ziak tur ni tala eng lam nge izya anga eng thunge chair tu te itsa ang. izo na wangin kalome le kabu siap tu ni do nila kan zoram mizoram chanchin hi ka ziak ne yang kan Mizo culture te hi chui pe ila kan tradition te hi ngai hu ila ka ti a Mizo te hi he aina sa hian zirna la ma te kan sang theya chu wang chuan chan la dek te turin ka duani ti hi ka cha duani kalome si min tham moi kan no ve miss contestant number 5 Lal rin hlui Sarin Zora Anh nàng ấy thổ chạc per Chua nga ting ấy thổ chạc thân Izona vain kalome may chia ka ni na ngin ke malam jong kan sayanga na chuan ro pui ka tile ka tho chak ber chu housewife ni engi a chan engi a chan ti chuan he ko ve la han ro pui tak tak ten he ko ve ka dan kal mang hian tha ka ma se chu mi phe na chuan nu pri cha nu cha hian kan chilai suan te po hian nu cha le nu pui cha hi he hian tar lang cha in ke ti viamani kalome Lal rin hlui chang chata ka wang kan no ve now that we're done with the first 5 miss contestant 1 to 5 you may please leave the stage Miss contestant 6 to 11, you may please stand in the front, please. Continuing with the Q&A, Miss contestant number 6,
Lal Remoy, third semester zoology. Sarma, hang on. Ren moi kalome sarin moya tlang valaya athu soi kala reng memo da tu na chon hei aron telo ni maya athil soi ka reng chu i thil lung i sual ti ta che i thil lung ta tur hian i thil sual ka tiang ka ting deuh khan ye aro pui khop me hei zo na ka zo du chu ei nge tilom dar se ti kha ani e Zona vang kalome. Kan na hian thil tam tak min tilom tu an oma ama ero chu ka chung te pathian in min pe ka wangin ama sa in kalom em ema chuan chian chatak tak mai min pe ka wang po in kaloma tin ka chung te kan nu le pa tun thi min la dam pu ya wang po in kaloma ni kalome. Lal Remoy, Kalome. Miss Contestant number 7, Arlal Rinsiami, third semester physics. Miss Evelyn. Cái số người tụi chú anh ăn mi nghe cục bùi ata na idu ber. Na ka du mi chu mi pui king le rem shan tak mi mirin om ni thei se suba ka ta na in kha na tla mi pam ka di tak ni thei se ka ti ani hello me. Thank you, Arlal Rinsiami. Miss Contestant number 8, Esther Lalinomi, third semester. Miss Silary. SC time inal khop mai ka zo da chu hi ni nang ma kum som pangami ini lai nen khan in kon theita ula eng thunge I chang Zona vangin kalome. Kema kum som pangami kha kom thedon ta ila Chel taka thil palchang thei tura pathiana in hathat turin ka shilanga nu le pa te thu oi hi aswal lawani ti ka shilang kalome. Thank you, Esther. Moving on to contestant number 9, Kerry Laldu Sami, 5th semester. Sarin Zwala. ko vela hian thil pakhat siam tha thei ta la tuna thil thleng te po engei siam tha dang Ko ve la hian thil pakhat siam tha thei la pakhat thil ka siam tha thei chu kan ko ve la thil pakhat ka siam tha tu chu Mishing Basiana Riru Le
mi isigna lagbong sak thei hi ka du berania chuanin